U aplikaciji OneNote za Windows 10 također možemo umetnuti nekoliko vrsta datoteka. Datoteke možemo umetati kao datoteke privitka, gdje možemo birati različite tipove datoteka, od prezentacije, slika, Word dokumenata do PDF-a. Pa primjerice, evo, umetnut ćemo Wordovu datoteku Crvenkapica. Nakon što smo umetnuli datoteku u OneNote bilježnicu, dvostrukim klikom na ikonu datoteke pokreće se program Word u kojem se datoteka automatski otvara u zaštićenom prikazu. Za njeno uređivanje potrebno je omogućiti uređivanje. Želite li pak umetnuti datoteku u obliku ispisa, sve datoteke koje se mogu spremiti u obliku PDF-a mogu se umetnuti u obliku ispisa. Znači, Wordovu datoteku, PowerPoint prezentaciju ili neku drugu vrstu datoteke najprije je potrebno spremiti u obliku PDF-a. Nakon toga, na kartici umetanje odaberemo naredbu Umetni ispis iz PDF-a, te odaberemo neki od PDF-ova koji imate pripremljen za ovu priliku. Primjerice Crvenkapica, otvori i ova datoteka će se pojaviti u obliku ispisa na vašoj OneNote bilježnici.